Buri mwaka abantu barazimira bakaburirwa irengero, ibihumbi by'abantu barazimira, bamwe bakaboneka abandi bakabura. Mu by'ukuri bamwe hari ababura bakaboneka bakaba bagaruka mu miryango yabo, abandi bakaburirwa irengero. Ariko hari abagenda ntibongere kuboneka ndetse bakaburirwa irengero bya burundu. Aba ntibigeze baboneka, ntibigeze bavugwa ukundi, amazina yabo, imiryango yabo yarabibagiwe ndetse n'aho bari bari ntihigeze hamenyekana. Iyi ni inkuru y'abantu bazimiye mu buryo bw'ubwoba ndetse buteye agahinda, kandi kugeza uyu munsi wa none nta n'umwe uzi aho bigeze baburira cyangwa se ngo babonerwe irengero. Mu mwaka w'ibihumbi 2014 mu gihugu cya Malaysia, indege ya MH370 yahagurutse ku kibuga cy'indege. Mu bisanzwe yari ku kibuga cy'indege cya Kuala Lumpur yerekeza i Beijing. Iyo ndege yaburiwe irengero. Indege yarahagurutse nk'ibisanzwe iragenda, ariko nyuma y'amasaha make byaje gutangazwa ko yamaze kuburirwa irengero. Wakibaza ngo ibi byaje kugenda bite? Muri uwo mwaka wa 2014, nyuma y'iminota mike cyane, indege imaze guhaguruka yahise icika kuri radari, cyangwa se ibyuma bya bikontorora indege byahise bitangira kuyibura, ntiyongera kuboneka. Icyitwa distress call nayo yahise ibura. Ibyerekeranye no kuba hahamagarwa abapiloti b'indege ngo bakurikirane bamenye ubutumwa bwayo cyangwa se aho iherereye byatangiye kugenda bicika burundu. Nta butumwa bwo gutabaza bwigeze bugaragara. Iyi ndege yazimiye nk'itarigeze ibaho. Imiryango y'abari bayirimo yarategereje, amasaha ahinduka iminsi, iminsi ihinduka amezi. Leta zitandukanye zatangiye ubushakashatsi, ariko nanone ubwo bushakashatsi nubwo bwari bwimbitse ntacyo bwigeze bugaragaza, kuko nta ndege, nta bantu ndetse nta n'igisobanuro. Nyuma y'amezi hari ibice by'indege byabonetse ku nkombe z'inyanja, ariko nta muntu n'umwe wigeze uboneka muri ibyo bice by'indege byagaragaye. Abantu batangiye kwibaza bati, ese iyi ndege yarahanutse, cyangwa se iyi ndege yarashimuswe, cyangwa hari ikindi kintu kitazwi cyaba cyaratwaye iyi ndege? Hari abavuga ko ryaba ari ikosa ry'ikoranabuhanga, abandi bakavuga ko indege yahinduwe inzira, cyangwa se yaba yarayobejwe n'abari bayitwaye. Hari n'abemera ko hari ikintu kidasanzwe cyaba cyarabaye, cyangwa se ikaba yaratwawe ndetse n'imyuka mibi cyangwa se ibyitwa ibivejuru. Nyamara icyatwaye iyi ndege ntikigeze kibonerwa igisobanuro. Kubera iki indege nini ishobora kuburirwa irengero ikabura burundu? Kugeza n'uyu munsi nta gisubizo cyuzuye kigeze kiboneka. Kuki iyi miryango y'abazimiye itigeze ihabwa iyi nkuru cyangwa se ibonerwe ibisobanuro? Bwari uburyo buteye agahinda ku kibuga cy'indege, cyangwa se n'abari bategereje imiryango aho yari yerekeza. Iyi ndege yarimo abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Uyu munsi iyi ndege ya MH370 iracyari urujijo rukomeye cyane. Abantu 239 barazimiye kugeza n'uyu munsi. Ese bigeze bagaragara na rimwe? Ese bigeze bamenyerwa irengero? Reka da. Ese baba bageze bagera aho bagera? Oya, ntabwo bigeze bagera aho bagera, ahubwo indege yaburiwe irengero. Iyi ndege yari irimo abagabo n'abagore, abana bari bagiye mu miryango, abari bagiye mu kazi, abagiye muri bizinesi. Nyamara bo ntibigeze bamenya ko nyuma y'iminota mike cyane hagiye kwandikwa igitabo cy'inkuru itarigeze ibonerwa igisobanuro. Iyi nayo ni inkuru itarigeze ibonerwa igisobanuro, kubera ko ntihigeze hagaragara amakuru kuri radari cyangwa se kuri radari z'aho yerekezaga. Yaba iz'aho yari ivuye, iz'aho yari yerekeza, ntibigeze bamenya igisobanuro cyangwa se ngo bamenye ngo iyi ndege yerekejwe hehe. Ubushakashatsi bwarakozwe, inkuru zirakorwa, abahanga mu gushaka ibyabuze bashora amato mu nyanja. Indege zirakurikira, ariko ntizigeze zibonerwa irengero, ntizigeze zibona irengero ry'iyi ndege ya MH370. Mu by'ukuri iyi ndege yakomeje kuba igisobanuro kitazwi. Abari barimo ntibigeze baboneka,
abari babategereje ntibigeze babona inkuru itabaza ngo bamenye ngo bashobora gutabarwa mu buhe buryo. Nubwo ibitabo byagiye byandikwa ariko ntibyigeze bibonerwa igisobanuro. Ibitabo byinshi mu byagiye byandikwa kuri iyi ndege ntibyigeze bisobanura ngo indege yagiye he cyangwa se amaherezo yayo ni iyihe, usibye kuba baranditse inkuru ivuga ngo indege ya MH370 yaburiwe irengero. Mu by'ukuri ni inkuru ibabaje ariko nanone itarigeze ibonerwa igisobanuro. Siga igitekerezo cyawe ukande subscribe munsi y'iki kiganiro kugira ngo twongere kwibanira mu bindi biganiro biza gukurikiraho. Iki si ikiganiro kimwe cyonyine dukoze, tugiye gukurikizaho ibindi biganiro mu kanya gato kari buze. Kugira ngo tuze kubana, kora subscribe kugira ngo wibere mu muryango mugari w'abakurikira iyi channel yanyu. Njye nari Madson ukugeze ikiganiro hano kuri Madson TV. Inkuru ni nyinshi, nagusezeranije kuzakugeza inkuru nyinshi zitandukanye zikungura ubumenyi, zikakumenyesha ibyo utigeze umenya, ugasobanukirwa ndetse ukamenya byinshi abantu batigeze bakugaragariza. Reka duhure mu bindi biganiro by'ubutaha, mu kanya gato turaje tuze kuba turi kumwe. Imana ikomeze kubaha ubuzima buzira umuze.